Još govori. Bužar je ovdje nazu. Da, ovako, ne dosti, uzeti. Daj, dosti, uzeti. Što radi? Evo, vi ste pobjednici ovog opštinskog kupa, pa reci mi šta za tvoj klub to znači? Pa veoma velik uspjeh za nas, ovo je nam prvi pekar što smo osvojili. Žao nam je što je ovako završila prekidom u 45 minuti, ali sve u svem dobre. Oni pravi, ja!